hari itangazo ubuyobozi bwa Tour du Rwanda buramenyesha ko ubwo uyu munsi abaga stage ya mbere yavaga i Rukomo iza hano i Rwamagana, ubwo isiganwa ryarigeze mu gace ka Gabiro, imodoka ya karavane yataye umuhanda igonga abafana. Muri abo bafana babiri bahise batakaza, cyangwa se abantu bari ku muhanda babiri bahise batakaza ubuzima, batandatu barakomereka. Kuri ubu bakaba bari kuvurwa ndetse bari gukurikiranirwa hafi. Polisi y'u Rwanda irimo gukora iperereza ku cyaba cyateye iyo mpanuka, nako dufata mu mugongo ababuze ababo batandukanye. Turi kumwe na governor wa East, turi kumwe n'aba mayors, representatives z'ibice bigiye bitandukanye twa igare ryacu ry'umunsi ryaciyemo. Tukaba turi kumwe na permanent secretary wa Ministeri ya Sport. Uyu mwanya tuwufashe atarkuye ngo tubakorere speech z'umunsi kuno abakinyi bakinye. Nibyo rero etape ndende, etape isokarere ka Rwamagana ndetse turamanuka duca burasira basipokire umuyobozi wa Ferwafa Federation umuziki yatubabara akabazimije. Basponsor bacu, bakinnyi, abayobozi b'amakipe, nitwa Samson Ndayishimiye, bafana b'igare ndabasuhuje. Kuri uyu mwanya ndi hano imbere ndi kumwe n'abayobozi batandukanye. Turi kumwe na governor wa East, turi kumwe n'aba mayors, representatives z'ibice bigiye bitandukanye twa igare ryacu ry'umunsi ryaciyemo. Tukaba turi kumwe na permanent secretary wa Ministeri ya Sport. Uyu mwanya tuwufashe atarkuye ngo tubakorere speech z'umunsi kuno abakinyi bakinye neza, ahubwo ngende ndagira ngo mbanze mbasabe kubera impamvu z'amakuru mwagiye mwumva. Nibyo koko muri uyu mukino w'uyu munsi twagize ibyago, habaho accident. Amakuru ko agenda aza muraza kugenda mubyumva, ariko byare mu nshingano zacu kugira ngo tubasabe mwebwe nk'abaterankunga bacu, mwebwe nk'abafana n'abakinnyi tukiri kumwe hano nabo dukorana kugira ngo iki kintu tugikore, mudufashe dufate umwana tumwe wo kugira ngo twubahe abantu mu mwanya bagize impanuka. Murakoze. Murakoze. Abantu turi kumwe bo hirya badufasha tukagira ikintu cyo kubaha. Mwadufasha security mukatubwira abantu bo hirya kugira ngo twumvikane. Muri uyu mwanya ndumva mwadufasha tukakira Madame PS wa Minisport mu izina rya sport akagira icyo atugezaho. Murakoze. Good afternoon. As the President said, we celebrate the first stage of the Tour du Rwanda, but we're also saddened by the news of the accident that happened this morning. So this reminds us of the importance of road safety and being vigilant on the road as we drive and as we cheer on the riders. Our thoughts and prayers are with the families of the victims, and we wish quick recovery to the ones who have been injured. Thank you. Barakoze cyane rero, barakoze cyane abayobozi bacu kuri iyo gahunda. Ladies and gentlemen, abaturage bazize impanuka yabaye ubwo bahagurukaga mu majyaruguru y'u Rwanda. Ku rutonde rusange rumaze gusohoka. Itamal ni uri bwambare umwambaro w'umuhondo nk'uko twababwiye. Hanyuma ku mwanya wa kabiri n'ubundi ni Mnoz Gabina wa Sudal Quick Step. Da Silva yazamutse kubera bonification.
hanyuma da Silva isaza ku mwanya wa gatatu kubera za bonification yabonye mu muhanda barasigwa amasegonda ane wo kuri classement general akaba ugiye gutangira na umwambaro w'umuhondo ese iyo ufite umwambaro w'umuhondo n'uwa etape bigenda bite kuri etape kuvuga ngo ejo etima arazambara umuhondo kuko ni uremereye noneho Munyozi yambare etape kuko ni wa kabiri nuko rero ubwo sazawumuha ko badakina muri oya nuko uri aragumana ahubwo organisation ifite jezi yo kwambika umuntu na jezi yo gukinana ariko aramutse ari buwambare ubwo ura wundi iyo turirangiye winyuza muri office ke tutahana impamvu rero nari bikubajije ejo abantu byari kuzabacana bakajyabona uri hamwe no mutuku wambaye oya uriya wambarwa n'uwa kabiri bitewe nuko Itama yahisemo kwambara ko ntiyambara ari ibi kandi rimwe na rimwe harimo no kwamamaza nyiri jezi kuko niyo itanga uyu umwambaro rero ashyikirijwe na guverineri w'intara y'Uburasirazuba Pidansi Rwingisi. Yego hanyuma rero bagiye gufata n'agafoto k'urwibutso nazamurana n'indirimbo ntabwo igeze zamura amarangamutima yawe oya nzi ko nta gikombe nyantwara nta kintu na kimwe urashimirwa se nzi igikombe nta nyantwara navugaga rero umunyarwanda uri hafi ni Widuhaye Mike uri ku mwanya wa 7 undi munyarwanda ku rutonde rusange uje hafi ni Muhoza Eric wa Team Amani waje ku mwanya wa 15 ubwo Widuhaye nawe ni azamuwe na bonification yo muri sprint ya mbere yaje ku mwanya wa 3. And of course, the honorable jersey goes to someone so special today. It was a beautiful day. In their company, of course, they undi munyarwanda waje hafi ni Tuyizere Etienne waje ku mwanya wa 18 hanyuma Mugisha Moise asoza ku mwanya wa 20 mu gihe Nsengiyumva Sham yaje ku mwanya wa 24 Byukusenge Patrick yasoje ku mwanya wa 30 Nkundabera Eric ku mwanya wa 33 Masengesho Venker ku mwanya wa 32 urukoma rwamagana ninde ugiye kuyagukana kuko turabareba barareba umurongo bose bicaye tugiye kureba umusiprinter uhiga abandi MSN yafashe uruhande rw'ibumoso kugira ngo barebe kontrope bamaze kurengwa mu muhanda uva kuri Paul twageze muri metero za nyuma zisiganwa arazamuka hariya n'ubundi adasiva urugero rwo rurangira ndabona Enoke Brobranera ku ruhande rw'ibumoso Enoke Brobranera azamuka abakinnyi bamaze gutambuka reba pikiniki bamaze gutandukana Mofistan arazamuka araxelera pikiniki ku ruhande rw'ibumoso araxelera Mofistan abakinnyi b'ikipe ya Mofistan hariya rota ariko biranga arataka hariya reka turebe ninde sprint ya mbere reka turebe ibyo kwa etape ya mbere akora sprint hariya Edesen Etima Enoni uyu niwe wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026 yavutse ku itariki ya 20 ukwezi kwa 9 umwaka